Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni seongama saa monza musesia masama seoma ukwata Mauvoo maitu kwisila Vilingi wa Mauvoo. Nitawa Veronicah SYOMBUA ndikuwa natupatia ni kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Nina wekwatio nitukutambani emwe ngina muthia wa Mauvoo maitu twimwamba. Musumbi William Ruto vamwe na munini wake Rigathi Gachagua mavikite cha thini cha uthaithi kanisani wa AIC Kitui Township. Vala cha kiu kitwaiwe skulu ni wa musingi wa Central Primary ulawi musini wa Kitui. Thini wa cha kiu musumbi kwatiwa kutunga muvea kwa Kenya kwa ndoa kumunyuvata musumbi na kululumilia Mauvoo mbe na itina wa unyuvani muvitu atongo ikauta mevo mangwatanio ya Kenya kwanza na la mangwatanio ya Azimio la Umoja ni mavikite cha thini kiu cha uthaithi. Kumanwa na kuongeleka kwa ungei wa mali ya mulati wa ndovo ikisioni cha kijito tala na siko ila siditwe iti ya enendi thinani matena kiwu matumia na yumaende na utala wasio hoila matungi meveleki maidhi ya vetwa masama utuku matonguwe ni zama ya mulati enendi ya ni mawetakana ni meulasmika kwa saitambia ya kutumia nzia siya kikamba takuinga kidito kuidhiwa manoete muno ni siko idhi na vatena utedio manesa ukwata. Twina thina wa kiwu kaundi na tusewicie kiwu na tuwe kiwa mibeleki ya ukua kiwu kitu kunziani na wati nzioka na nthuku tethwa mbulili cia ukwanga mibeleki isu na yuta itu nundu ni mwia witu tilinda mibeleki thitu o tithitia sirikali utethio itu ciaisi andu acu kana ni kwata na itu nitwa proboso nitwa ilite kumantha nziengi nitwenda kumaingia kithito na twikinga kiilio alame uplan mibeleki isu ikakuangwe no loku kwa mibeleki no loku wa mibeleki asu onthe nitu ingia kithito chu nyekela ngulia no polisi zeka patrol iko kabai katusiaisia sola hii ikelinge loko ya kwitabu isi okoa na nini se polisi yoselela nesa no ithane atwola o muyo yoka engali kwetu amithocha ni kana tutethesia ya ciana ume moka no kwitha bio ibeti cindini ona kwa no niko kiungetho ndibulani kiuke kwa nangwa kwa utandu makijito enendi ala tuigwa twina thina mwingi bio nundu wakuwa mukatikezi ya kiwi chanangiwe tabu ikuiwe siayutewa nitwabitukithio munthi kana nitwanditia nziela ya mukamba ya umantha sindu syake sya tikwitha tiyetikili
indi nititatite kukaya na kiyo kingi muno no kesa ithia andu asuita me utubuthia suni ketha withia itwatetheka na itwakulia serikali ona wende na utumanthi andu acu muti yende na umesia nitithinie ba muno na titwa na ukwata utethio witu na titwika tinywa kiwo kwa uithio ndala twiba nitwabitukithia balue su tunewe assistant ya tunenge balue su ena chifu na ndio ngwatanio ya kukitia mavata maalimu vanthi ya Kenya kupet nienda serikali ya kati ungwa utongoi wake William Ruto yikithikana zama imwana ile na nyuviwe kuthinikia wailu wa kisomo ni athinikia kuvetangwa na kuvathwa kwa iwango cia maskulu kana categorization ondomwe na kwikia mitalatala ya kuvetangwa kwa skulu cia gukoma kana boarding hila ngwatanio isu ya iwetie ta ikutumite ngalama nene ya kisomo netumite kisomo chambata muno vanthi ya Kenya. Daniel Mongela ni watumbanisia Mauvoo ainena ivindani la wavika umbanoni wa memba mangwatanio ino ya kupetu la watoyo va kauntini ya Masaku nola utoyewe kila mwaka misori ni waelechagana nongina nzama yimwana ile na nyuviwe kuthinikia wailu wa kisomo cha CBC undumwe na mathinangi ala methilulukite kisomo kuvetanga kuvathulwa kwa iwango cia maskulu ndailesekana nitakuko thothe kwambatwa kwa ngalama ya kisomo na siyengi makaemewa ndi kutwa ciana cio maskuluni vala ciana mbingi ciende na kwikala misiini na ingi ikatwa maskuluni matemailu nundu wa ukosa ilovia. One thing, the elephant in the room with the Presidential Working Party on reforms in education. As we applaud and appreciate that it has come at the right time. So with this regard, KUPPET pushes for what we call the categorization of schools, so that we remove the idea of national, extra-county, county, and sub-county schools, because these terms appear very derogatory and discriminatory of our schools, so that we do with education. When we define what a school is, then the number of children or learners in that school should be one which gives it category. Inchi mwandiki mwenye wangwatanio ya utetea alimu ya KUPPET vanthi ya Kenya ni waelesekana nzameno ni kuendea na usukumise kuvetangwa maskulu maukoma kana boarding ndaelesekana itambiu ni kwitha ya uya asi mukuo wa kuivandivisya skulu vala ingi momethito maivandivisya kuthinikia sana kukoma skulu na ingi ndivisya skulu ikethiwa cie yulu muno. We take very young children to our local schools. They walk even 2 kilometers or 3 kilometers. Yet the adults, we give a lot of comfort. Yet education should be given the same standards to be addressed. So the fear that we are dealing with the issue of CBC and lack of finance should be a thing of the past in the new dispensation. Uneni undu kwa tombau mwandiki wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu ya KUPPET akauntini ya Masaku Musembi Katuku na ulanake wa unyawitano kwa serikali ya kaunti undumwene la ya kati kuthinikia mavata maalimu ala mathukuma kunduni kwina maumu na ingi kwikithekana ciana ni ciethiwa cinyaekiwa maleu na ilesekana nzaila yende na ukusiwa ile mbetania ukamba ni yende na kuete ukuno munene kwa manigwa aingi na ingi mo makalasimika kwikala misini na kukosa masomo. I'm asking the government to do something on this matter. Actually, Machakos should be getting the food program for the schools, which is not happening. It's a big challenge, and as a union and a KUPPET branch, we really want the government to come in very fast and work on this, the program for the schools. Makulio yulua walanimo wa CBC ula wende na utoyo vanthi ya Kenya ni methito mayukilwa wengi na mwasi maende na ulianilweni wale nomwe aingi mataisa kuelewa ondo utwaigwe na serikali itaisa wikia mawalini masio mauna ichambeza sio uthinikia kisomo kiu. Daniela Mongela, Mutongoi TV, kumavahamu sini wa Masako.
Atumia mandua ma kisio chachani kila kiwodini ya kikumbulio ya yulu kauntini ya Makueni ni maumia ukani muvyo kwa mwa maenendi alama endeye na kutua nzovi mbatane muthemba wa chang'aa kisioni kiu na kutea amuika ala me kuetekana tame kuvika sokoni usuna kwambisia kunyamasia atandithia. Kennedy Mulinge na Mauvoo. Ngwele na nana saa kenda mimi mwazi atamwenga lekwe bendwe Azeto magwa nanginezi njuma akwa nenenya wa sokone yito ya chani nigezie kwitha kina mathina muno nundu wa uki chang'aa kethi kuma kundu giyuka kutewa bau sokoni ciana ciro ni ciumwa ona banji no thiuketwe ikatewa ikang'wana ni ciana cia sukulu ko cindu citio cienda ba sokoni ije teibedi atumia mandwa ala mandikitwe ibedi tawo kabubu tuko moka makatwete maundu matema cio nundu ni moto buthia na cindu ici cio tuma maito buthia ko ne tukwazia andu ala tu kwata nundu ni moto buthia ithene tu mina na mwitu support ndone ne kana wese kwethia ndone wathala ba sokoni no yitu pachani nibethiwe na mutio muthuku muno pandu mota chang'aa mateya ciana citu na be matukano moteli na nyumba cino cio ma license andu makilya mokavu methi andu maimangane pu mayo kite pu na tukithia chu tikizeo kulingana mwa wa town ko muratu kwate apu eta chang'aa kana nyite ayimangane apu nitumozea atoa ila ya ilite Musesa ekatambo kwata utandithia ningu siokedia oingi mituki. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyamuluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu siye ni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mea mavyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni Twafika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 3 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105
Ezyasikiza. Ni na udhocha ingi musiaisia mwene kivila wa maundu mawi mimbunge ni akaunti ya Masaku MCA Charles Mbuva Muli ni wetie kana nongina henendi makaende ya unewa mautao kukonia kuyumbanisia Mbuva inena naandikima Mauvoo no mwendie enendi halamena ukwati na mate ya vinyiye muno maiketi kile kulikili landini wa walanyo wa kunye ichwa mbeu ula una vingu wene gavana wa akaunti ya Masaku mudhenani wa iso na kunengani ivuso aimi kumanda undu wa kutethesia kuolanga yua Boniface Mutisia ena Mauvoo Tanzania kwa kilanja na kwa ilanja ni mava akaunti ya Masaku na matambela mande na kwa soni silikali akaunti ya Masaku kwa kwenye ikisia aimi mbeu na isa soila ya mbeu mudhenyani wayo Yunake mwene kivila wanzama ya maundumani mandhini wambungi akaunti ya Masaku na ingiola ni MCA wakangunda udhilonu wa Swe Charles Mbuva wamenda ya mikutumia vinda ilaje hivu kwa ilanja ya miunda yo na kuikithia kanama inedhewa ni mbua moko madheika na matayumba nitie no tuke une o reports nandu ma weather meteorological department makatuya kwa kulilia kwa mbua yeva ye nini mbeu ino nitukulia imimbe nitukumakulia mabande tene ilatane wa warning sisi ambuya kweva ye nini teva teimiza aemi patonyaka embuye sui yambe ya thembe ozinthi na nundu national government no yetie initiative kana walanyo wa fertilizer pia ni mwezi miunda jitu ni amosie na ndi mika ikekanesa bate muthangote muno esi na fertilizer kana bo utawa kwa ningu kulia aemi mathi obisini wa agriculture mathi merejeste matronye kuthiku wa fertilizer obisini sia cereal board wise kwithia mbeu ino mabanda na yane wale ula wailite ni asia nesa pamwe na effort ya kuimia ene ndi mavikia na ukwata mbeu kwa nondo mithanga yo ile kana nondo mavikia na ukwata ngetha na yuno amena na mwana matavikia ukwata utheika na uwa mithanga yo metho moikulia mautao na kuikithia kana maina vanda maliwala maratonya kusia nthini wa mbua nini letonya kuwa ma officer the technical people kana ndo alameno tuika nthini wa department yesu ya wemi ni mana advice ite kana makamunenga governor tao ula wailite ukesaithi ya kisio kina kitwa wa mbeu ila nzeo kwa kuvanda kwa aimima isu kondo aimima itu etu mukulia make a use of mbeu no mukune pati ila nyo sauvya miunda na muibanda mbeu na tibo yanga imbuya yue mbeu siekenesa vani wenda andu onthe metho maikwatene ndini waitambe nenga niwe ya unyaicha mbeu na kana andu ala mena ukwati maele ulikila na kuvinya ala mena ukwati munini ndini waiseso thi andu maitu ningu mukulia utethio lo nenga na weni silikali wewa kweka mitigation kana wa utethesi andu ala abinie aime na mateno ukwati muyani kuya imimena binya o mundu no thukuma na eno tonywa kuwa mbeu na kuvanda munda wake patonyeka muimito sune ndo na umukulia aeke aimiala mateno tonyi pe aimi mundu utafodi mubuko ono utafodi nyusu mubuko be ni mutungia madam governor mubea munene muno nundu wa initiative yake ya rapid resource initiative RRI ilono kiena ya mithenya yana yambe anamba kutumanthia matinga both ma county government na ongela angema national youth service nikenda with isio sio onthe cia Masaku kwiwe wende utemi wa malelu ondu mwiwie madam governor nena nwende isio cie kibathukanio cia Masaku ndatona kutalania andu mekibathukanio ni mekuona matinga isio ni sio kie weta ethiwane thina mumakethwa mayate ya matambea na saika sia kola yiwa inene ila yende na ikumbela isio mbingi na kaundi ya Masaku na imwe ya isila siende na ukwato ninza kana munyao aimi yuma endete muundani makaime evindani zina vinya muno zila maendete kuika effort ya uthukuma na moko miundani yo na mabuni mathei na mundu winanza ona kuthukuma abikie kuvanda in a meaningful way abande kiasi chailite na kuthukuma mundani kuyona vinya yuti la Masaku kweya wakana tikundu kwithwa ayua Masaku kwiyua yua be bandu jebikaye katwiwe sietwa na yua yizi kitite
andu makitite ubindisya malete uzitwiesi twamana kwizwe nene ona yaile uthio ni record na nabika bandu nasia mute ola wikuo ni ona jwa jeja ile itwa je byubi nundu kwina mwaki mwingi. The temperatures are very high. No neni wakini wamenda tongo ikulikila na kusisia enende lavinye na kweka utunga metho kana iliko sionde no utethio kuma serikali nene na kwethwa mema mbe kuvikia enende la mekwenda utethio wa leu. Andu nimekukoma unene na tani muyumbe musakue andu ala mekuoka kwa kwacha ona mekwete mabata ala manene batola munene ni wa andu maenda bya makomiu ukezethia ningu sympathize namo kana ningu igwa tei na ngiyumisya ona tuia na kila kinini ni nacho mpaka ona leu ulani na yo physically tukaola na mundu akauma alona kilo ja mbemba kana mubuko wa mutu kwa uywa ni zinge kuma waka nguno kaundini ya Masako nyene tombo ni mutesya Musiaisa vauni vota vika muthia wa Mauvoo maitu ni na wikwatyo kana wa manamondo ala methiwe maikitika na endeni kuendea usiaisa musio wa ilungu ila satiala tukamaneo nendeni wa kilungu cha amuka saa umwe wa kiokoni tiwanesa.